Twongeye kubasuhuza mwe mudukurikiye n'umwanya tugiye kubagezaho amakuru mu Kinyarwanda. Ni ukuri haca ribanda ku ngingo zikurikira. Rusizi yabonye umuyobozi mushya usimbura uwarwanye. Hamenyekanye icyahitanye Rujugiro Tribert. Ingabo z'u Burundi nyinshi hatoraguwe imirambo yazo muri Kongo. PAM iratabariza uburasirazuba bwa Kongo ku byerekeranye n'ibiza. Umuntu ni ikiremwa gikora ku manywa nijoro kikaruhuka. 1/3 cy'ubuzima tubaho kuri iyi si tukimara dusinziriye. Buri muntu asinzira bingana n'umutekano w'aho aryamye. Umutekano wanjye n'umuryango tuwukesha Relax Foam na Dada Matela zikorwa n'uruganda rwa Salama Machine. Kubifuza kurangura mwadusanga aho dukorera mu murenge wa Jabana. Tubafitiye kandi amabati n'imisumari. Akarusho nuko iyo uguze byinshi tubigutwaza tukabikugereza aho bijyanye. Ibikoresho byacu byujuje ubuziranenge kuko biriho S-Mark. Ikindi nuko tubasanga no mu bihugu by'abaturanyi bya East Africa. Munyifuza ibindi bisobanuro cyangwa se gutanga komande, mwahamagara kuri nimero 0788 308116 cyangwa se 0788 64 98. Rusizi yabonye visi meya mushya usimbura uwarwanye na meya. Habimana Roferedi kuri wa gatatu yatorewe kuba umuyobozi wungirije w'akarere ka Rusizi ushinzwe iterambere ry'ubukungu. Habimana nasanzwe ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Macuba mu karere ka Nyamasheke. Yasimbuye kuri uyu mwanya Ndagijimana Louis Munyemanzi wegujwe ku nshingano ze mu ntangiriro z'ukwezi gushize. Uyu yeguye nyuma y'iminsi mike havuzwa amakuru y'uko yarwaniye mu kabari na meya Dr Kibiriga Aniseti. Rujugiro hamenyekanye icyamuhitanye y'uko yishwe n'umutima. Ito yaravuzwe ku rupfu rw'umunyemari Rujugiro Tribert. Inkuru y'urupfu rw'umunyemari Rujugiro Tribert ayabatwa yamenyekanye ku 17 Mata 2024 ariko ntihatangazwa icyamuhitanye. Umugabo wapfuye ku myaka 82 y'amavuko yarazwi mu bucuruzi bw'itabi n'imitungo itimukanwa. Amakuru yamenyekanye ubwo havugwaga urupfu rwe nuko Rujugiro yaguye muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ariko abo hafi ye ntibagira icyo batangaza ku cyamuhitanye. Muri Mata 2024 ibice bitandukanye bya Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu byibasiwe n'umwuzure waturutse ku mvura nyinshi. Ni imvura bivugwa ko itari isanzwe kuko yatumye mu bice bitandukanye by'igihugu ibikorwa binyuranye bihagarara birimo n'ubwikorezi kuko imihanda yarengewe n'amazi. Ku wa 16 Mata Rujugiro yabatwa ngo yabyutse mu gitondo ashaka kujya ku kazi nk'ibisanzwe ariko abona ikirere kitameze neza. Chip report yatangaje ko yahise abwira inshuti ze ko aribwo bwa mbere yabona ikirere cya Dubai kimeze gityo. Gusa watanze amakuru yagaragaje ko nubwo byari bimeze bityo uwo munsi yakoze. Bivuga ko nubwo Rujugiro yari afite imbaraga z'umubiri ariko yari atarakira ibikomere by'urupfu rw'umugore we witabye Imana mu mpera za 2023. Uwatanze amakuru yagize ati yari afite imbaraga z'umubiri ariko mu bijyanye n'amarangamutima yari yaracitse intege kubera urupfu rw'umugore we rwamukomerekeje cyane. Ngiro yakundaga koga cyane ku buryo kuri uwo munsi nubwo ikirere kitari kimeze neza yumvaga yajya koga ariko abo mu muryango we baramubuza bamusaba ko yategereza. Ati umwe mu bagize umuryango we yamubwiye ko ikirere kimeze nabi amusaba gutegereza ko gicya. Muri ako kanya ngo Rujugiro yahise atangira kwibaza icyo ashobora gukora ariko agirwa inama ko yaguma mu nzu kugeza igihe ikirere kibereye cyiza. Icyo gihe ngo yagize ati yego reka ndebe televiziyo. Bivugwa ko Rujugiro yabanaga n'ubuzukuru be ndetse akimara kwemeza ko agiye kureba televiziyo yahise asanga abo bana mu cyumba ngo bayirebane. Nyuma y'igihe gito bareba televiziyo yasabye umwe mu buzukuru be kumuha telekomande ya televiziyo ngo mu kanya gato yahindukiye asanga uyu munyemari yashizemo umwuka. Ntabwo uwo mwana yashoboye kumenya no kumva ibibaye n'impamvu. Bivuga ko ngo yihutiye guhamagara abandi kugira ngo barebe ibibaye. Abo nabo bahise bihutira guhamagara ubutabazi ndetse umubiri wa Rujugiro ujyanwa mu bitaro biherereye mu mujyi wa Dubai byemeza ko yazize uburwayi bw'umutima. Mu cyumweru gishize umuryango we wahisemo kumushyingura muri Afurika y'Epfo aho umugore we yashyinguwe umwaka ushize. Amakuru yacu tuyakomereze mu mahanga. Turajya mu Burundi ndetse dusoreze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Duhereye mu Burundi. Mu Burundi hatoraguye indi mirambo igera kuri 234 y'abasirikare b'u Burundi mu bice bya Bitonga, Ngungu, Karehe na Bushaku.
hagaragaye imirambo y'abasirikare b'Abarundi harimo umwe mu baofisiye wari ufite izina rikomeye mu Burundi. Indi mirambo myinshi y'ingabo z'u Burundi yatoraguwe mu bice byo muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru. Habonetse imirambo myinshi y'ingabo z'u Burundi yatoraguwe muri Ngungu ho muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ni uyu munsi ku itariki ya 8 Gicurasi 2024 hatoraguwe indi mirambo igera kuri 234 y'abasirikare b'u Burundi nyuma y'uko muri ibyo bice hari habereye urugamba rukaze hagati ya M23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kivu. Mu mpera z'icyumweru gishize nibwo Ingungu habereye imirwano biza no kurangira aka gace ko muri teritwari ya Masisi kigaruriwe n'ingabo ziyobowe na General Makenga. Nyuma y'iyo mirwano imbuga nkoranyambaga zatangaje ko muri ibyo bice haguye abasirikare benshi b'u Burundi, harimo no ku rubuga rwa Pacifique Ninahazwe, Umurundi ushinzwe gutabariza bene wabo bari mu kaga, ko rwahise rutanga amakuru ruvuga ko abasirikare b'igihugu cyabo benshi baguye mu ntambara ihanganishije M23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta. Anavuga ko atanze mpore ku miryango y'Abarundi babuze ababo mu ntambara abenegihugu b'u Burundi batazi ikigamije. Uru rubuga rwa Pacifique Ninahazwe nta mubare rwatanze rw'abasirikare b'igihugu cyabo bapfuye, ariko ruvuga ko rugiye kuzatangaza amazina yabo basirikare. Ibi kandi byavuzwe cyane mu mpera z'umwaka ushize nyuma y'imirwano yari ikaze yagiye ibera mu bice bya Masisi nk'ahitwa Kicanga no mu nkengero zayo ndetse no mu bice byo muri teritwari ya Nyamagabe. Amasoko yacu avuga ko ingabo z'u Burundi nyinshi zaburiwe irengero, abandi bakaba bamaze gufatwa mpiri, harimo n'abandi bakomeretse. Amakuru yacu tuyasoreze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. PAM iratabariza abanyekongo bo mu burasirazuba kubera akaga bashobora guhura nako gaterwa n'ibiza. Oni yatanze impuruza ku makuru ashobora kwibasira uburasirazuba bwa Kongo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa PAM riratanga impuruza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku ruhande rw'uburasirazuba rushobora guhura n'amakuba nyuma yo kwibasirwa n'ibiza byaturutse ku mvura yateye imyuzure yagiye yangiza babarirwa mu 500,000 nk'uko byagarutsweho na PAM muri iki cyumweru. Yagize iti imvura ikabije yaguye mu buryo budasanzwe mu bihe byayo bisanzwe, yakajijwe n'ihindagurika ry'ibihe, yatumye amazi y'inzuzi n'ibiyaga arenga inkombe, imijyi irarengerwa, imidugudu ndetse n'imihanda aho yagiye anyura hose. Mu ntara ya Kivu y'Epfo n'iya Tanganyika niho habaye ingaruka nyinshi zaturutse ku biza. PAM yavuze ko aho byakabije ari mu ntara zaho Romani na Tanganyika zegereye ikiyaga cya Tanganyika, kimwe no mu Burundi, Tanzania na Zambia. Ibyo biza byatumye ko abantu 471 bahuye n'ingaruka z'iyo myuzure, kimwe na hegitari 451 z'ubutaka zarengewe n'amazi. Aha harimo hegitari 21 zari zihinzemo imyaka. Mu turere twabayemo imyuzure abantu bakeneye ibiribwa, amacumbi, amazi meza yo kunywa, ibyangombwa by'isuku hamwe n'inkunga yo gutuma bongera gutangira. PAM ivuga ko amikoro yayo ari make mu bijyanye n'amafaranga ndetse n'ibiribwa, ku buryo ngo hari impungenge ku mikorere ya serivisi z'ubuzima mu gihe ibice byabayemo imyuzure bya Kongo byakwibasirwa n'indwara. Turabashimiye gukomeza gukurikira amakuru yacu. Turabasaba gukora subscribe kandi musangiza izi nkuru abandi kugira ngo baryoherwe n'amakuru yacu. Murakoze.